Kendaraan tempur Rusia yang rusak akibat serangan Ukraina di medan perang kini mulai dipulihkan. Rekaman proses pemulihan diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pemulihan dilakukan dalam sehari. Unit dukungan teknis terus memulihkan peralatan militer yang rusak di zona perang. Unit perbaikan kelompok barat melakukan perbaikan kompleksitas tank, kendaraan tempur infanteri dan peralatan militer lainnya. Juga spesialis perbaikan terlibat dalam melengkapi peralatan baru yang masuk. Mereka memasang perlindungan dinamis, memeriksa kinerja mengemudi, mengisi bahan bakar dan cairan teknis, memuat amunisi. Sesegera mungkin spesialis mengganti mesin, kotak roda gigi, kontrol, komunikasi dan sistem otomatis, jelas Kemenhan Rusia. Наша задача в кратчайшие сроки технику восстановить и отправить ребятам ее для дальнейшего выполнения специальной задачи. У нас есть наиболее опытные экипажи, которые за одни сутки восстанавливают технику. Это замена двигателя, замена коробки. То есть менее суток идет восстановление и техника выходит в строй. С поставленной задачей мы справляемся. У нас такая работа. Они разные модификации могут. Нет, они И понимаешь, в чем дело? Может быть, пригодится. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.